konka humuro kire Rebecca mutebekanitsa bitu nimshaka kutuyongerera cyumwe kandi wa Nathan agire ibindi byabasa kutugambira ekukwata amagara jena buri kimwe cyone kuza kurema munonga kuba ku munonga ko imyaka kengaye okuza ku emyaka ningamba kuremarira kimwe kuruga okuza kuremarira kimwe kaba nyine nk'emyaka nka mwenu kutwariza mwenda tandika kwatwa poli yona kuja ekairi nk'emyaka mukaga mwenu kuza kwika muri 10 hatobwe nkanda kimanya ngo cyo kuba murema cyaterera bagezaho buri kimwe cyo na byayanga na igumirantyo watanda wagumza mu kusoma oriyotyo okana ukisasa hati okushasha kukwayishire kurahwamo of course kukahwamo hati namanya ngo bwabo burema completely hati byo kushasha byagira ki emisi ya burumugasho go kuja ngo amaguru gemerere hati nagumantyo koko randebo kushasha ati kuragumireho kukaho so mu family yanyu kaho niwe wenka umufamily okay nyowe ndaza kumanya ubwenge kaza kumanya ubwenge nashanga ngo hariho omweshina wari mukuru wanje nawe yinu burema nawe yakwasirwe poli so mweno mukatuka turi mu babiri ababinu burema hamwe yes so watandukota kutandika ki kumanyira ukumanyira hati katandika kumanyira kugendesa amaju n'emikono hago mukananye ngenda nza zaho abandi bari nabimanyira abwo kanda mangutine kindi cyo gukora no kumanyira imbera okunarindi tuburabandetse kuteganisa okuteganisa okwabazere kare ekintu murema kikakirye kintu kigumire ndishikaho baba takwenda ngo barebe umuntu azero murema babagezagaho kugira ngo tutahika umubantu bakagira ngo bakazara barema nyowe kunamanyira ubwenge nabyeyangisa nk'umuntu nagumaga ndagenda bakinsigagaho kwata umuhanda ngira ki ngenda nzo mu abantu bamanyira nanye nabamanyira imbere zagenda zisu so cyakurategire kufayo munonga kwerondera akasente niki cyandetere kufayo kuronda akasente nkaza kushanga nashanga abantu abina maguru nibagenda bazabuganda kupakaza bafuna yo sente bije bakore byabo nyowe nyonka naje nti ubu nahirigwe nasigazaho icweka kirasa gukora kankoze semikono kugira ngo mbona akasente obundi nyensa nyegurire ekijwaro nareba kiri kirungi nareba kwegurira ekijwaro kiri kirungi kandi naza kushanga nashanga ngo tikakigura tine sente niko kutamamani kugira ngo mbase kwekozesa tunge ekintini kuza kurwa wanyu mu cyaro kwija kuno mutamu kurwa mu cyaro kikaba kitanguye nakugambira ngo abazere baba batakwenda ngo bamenye ngo wazara nko muremo konka nyowo kuzokurwa mu cyaro nkashonkori kutoroka yombwe nayetwara kunarize kwetwara naika omusento ko inashomeri natandika kumanya abantu natandika kumanya buri kimwe cyona nko kukiragenda naza kushanga nashanga ngo ebinte bikukora omucyaro biretaga kumanyikwa abantu bingi kugira ngo mbone kuboneraho akasente nagira ikitekateko cyo kwijo omutawuni ndafuniramo emirimo nimwarimo ba customer nimwarimo ibyo gukora bingi so omucyaro narugayo nisho omutawuni haina babe no manya kuna ba connectingire hato okuruga mu sentokwe twatwine nyine abebembezi abarakora mu district baba batuhaburaga ngo ngweno obu muramanya gukora emirimo yengaro bushemere kuruga mu cyaro mukazo mutawuni mwene batuha advice twije twaruga mu cyaro twazo washikirahi
tukayikira kikunjira ha social center ikabe ryenju ya government baja ngo abarabasa kwekozeza mwije mutahemu mutandike mukore imirimo yanyu so washikaho twakireho ukabona ngo n'ubuntu bwawe ni janene na turuzi zanje nashutama natandika gukora watandikira gukorera uhenyine mu bintu muraba niho nabandize gukorera konkamwe nabwo kugira ngo nyine yari nkeka turatahamu nantarakira kuboneraho bakasitoma bingi so niko kujya kancuso mwanya ndondo gundi ahi abantu barambona barareba imirimo y'indakora yes weje waronda umwanya gwawe ubwo nyira aho gukora nkorera nkasha bakanso yanyikiriza koreho no mwanya gwa government tigwanje ndakorera ndashashura government washanga sinde zingayo kwezi ndashashura umwaka gona M25 yes kanese ntenche bakandi babansasibwa baje ngwe n'umuremo ugatabasa kusiba muhanda ari kushega arabasa kwekozesa katumwikiriza mu mashashure zarabone konka yebese ubonka bakatandikisa kapito yazingaye bakatandikisa kapito yazingaye kapito kabetariho kwakuru kutegereza customer ya leta umurimo akampa ka deposit nchimara mbona kumukorera umurimo kapite kabetariho aho kanantina ho kujiye twakwereza iyo ugenda uguraho ibintu nguraho materials nzireta nkora nchimara umurimo hatampaka ka balance akindaba nshagizeho kandi ubundi ushanga nako katabaho kunka kugira ngo baze nyemanyize abantu nemirimo bajimanye mu bintu byane bwashomerere batugambira ibintu byose bwashomere abonje kwihamwo kubeje nyo kurugana yo mwana kandi akunda turyaho kandi akunda umurimo go kubeje ahubwo kandi aza kumanya ubwenge kashanga shunto wanje aryo mufundi hatiya mbona ndasibana abo kugira ngo nasiba ngo mukana we ndeba nahura nabikunda wasara mwaye tukamba mufundi yakugendera bita kuba atandikire kuno atandikire nareba bitine shonga nareba ndabasa gukora kakantu ndakabona wo cyaciro cya mushana nangwana kasi kufizi kabana niho ndakabona so family yawe wije apangise enju ningo kaguma umusente je mu nara family yanje tukaguma mu sentaho mwapangisa kaju tuatakupangisa na kugira ngo ecombe ko twahiciremo kikakiryo cha government na hati rimwe kiri kutura na hati rimwe ncatura ne bantu bapereza rumuzi mpango mushikamu mwana bana nituce turetaga ubuyambi bw'amani habwo kanoreba nkitwa bine family nshachi kwetaga ngo ukore otunge owawe waiza kutunga wawe kugira ngo ubone aho abana baragire ki barature konka ahabwo buhereza buri buce cyo cyatuma tucamiganira umukubuju bwa government nibuce tibuhangu so shikamuna bana bawo munana bo bo tunyama turanyama busheshe buryo mwatorogwe ngweno rareba ngo aho haretengaho abembabazi kugira ngo tukaruga mu buryo bwo bufunda hati natwe tubona aho kutaha abonye tukagote ko gukora utakurenda bakashikawo kakaza kandi shi nakugambira ngo ahabwo buhereza buce na nakasete karaba kari kace kariho school fees kabaho icyo kurya kabaho icyo kujwara kabaho urusete rwo kugira ngo umuntu yarwara akabona urwo kumutwara mu irwariro mweno ati ezo kugura poroti nezo kombeka tiziriho so ndatekateka ngo umukama kuyo kuba turinzire twaherize kushomesa nk'abana baheza kushoma nibwe turabase kuja kutunga ubwenji bwo kugira ngo tufuna akasente ko kugura poroti rero tukomeka umukazi wawe we nakora muri muki umukazi wanje nawe n'umuhinji
mwina kadaha mwanya oh gwabuzire nituzao tuza kwatisa tupanjisa nkabatyo mbene mukakashasha agenda za kwiga mukaza kuhinga rero yaheza agaruka mukaho umwana kushemba yo wabone ingana ki umuto urashemba yayine imyaka 3 yes so muzitebeze basizota ko kubarebeja uko nakugambira no kuyiya mu mirimo ejo yinakugambira nimwe turafuna kasete kukubarisa no kubata mu ishomero so mbwe ntinka manyamurimo gwaho gonka no gukubeja no gukubeja no kuhinga kupangisa nyine utubira tukahinga niyo mirimo turakora so mukiyo mukinga mubuguza hati ebitukuhinga of course nebyo kurya okuhinga kugira ngo turahinge byo kuguza ati twinitaka irirazamo ebyo kuryana no kuguza no kupangise kibiro kachihinga mebi wahingamo mukarya mukabero tibikurwa mu sente ya mtayi wanje we bari mno kuhinga twine program na Akeehogo kandi ndi omwanjare ukirijimo ko yo naje torire najinguriza amaguru baitu ni kusanka tantse umugahumuro nyine Nathani nazaga hafutwa bwambira kwatamagara jagande